Wachi uko pimo me de Uganda or my power new coach woman na de omo nsem eba na no pay na bibia timi aye kama unim say the bed power Premier League adia say etimi atoja this particular weekend na match ba ku etimi atoja ye be rem na chese etimi ere ho nsem aba sa so na outstanding 2 games bi e ho and ye rem na ye hunu dapot ya ne mpanyimfo etimi ere atoja ye betimi ahwe na yabo na bibia etimi aye kama this and many more any atnas na no pay ye eba na bibia no enso etimi aye kama e ho honum aboafo pi eta ye chi any atnas ye den nsem na eba bripam ye beje penini etimi ere aboafo no wonom ho nsem enso etimi aba na bibia etimi aye kama na e 4th of November 2023 emre no ekwa no ekosa bro show bre na akasima no makoma akwa 9 na atrese eye no nso eba ne samika wo se no nso bo pai ma ene ebe sorry na atrese de ka training nyina no yetimi ede aba beso wo Sompa 90.7 FM na no pai na bibia no enso etimi aye kama systematic e wo studio bia obo na MCR ho no Sompa TV on YouTube uwrem no akobo ani akohoma na no pai emfonya hodo a etwade gu no won sa betimi aka wo chafe no achi Sompa 90.7 FM on Facebook okwa edidam live ho no ma anopai okwa no watimi akobo ani akohoma na bibia no enso etimi aye kama saso na Ike enso etachu na production team no ye solid na no pai na latest all updated stories ahodo the amanfo akachi ane pa no ye ba ne abetenetene na kama enso etimi ediama e wo show no so na bibia etimi akoye yenwuram na nsama hodo a edi adancheche de eboboba se po asoroche no yensane mu mfama ya tiefo akopiem o ma ya ne din edi Uganda reporter ebobode ba na no pai eni se no matimi apa a new Belgium tactician wo ba na chese Uganda national team no watimi abefa no wo adwuma enso etimi edi amo mo na bibia etimi aye kama panyimpa no ne din edi Paul Put wono ene yetimi apa no se Paul Put omra na chese Uganda national team no wo me for the next 2 years no o me adwuma wonim se AFCON no enya de so mutimi qualify into mutimi pam mu coach so for matimi anya new coach the din edi Paul Put ono ene oba na chese Uganda national team no watimi abefa na wo adwuma kama enso etimi edi amo no latest update anano pay no yense kan wo Sompa 90.7 FM yeri ho nsem no enso etimi atudwa yenwram ne mfa nsem foforo no yemfa nsem no engudwa na okopiem la Cote d'Ivoire ma prantia ne gin edi ya turo ye legend wonim say 2015 ebro mo show my Ghana on penalties not just omaji AFCON edi free nsem no ene yesa hin captain wodi ni nkui kakra edi ma club ne din edi Manchester City FC Barcelona mu nyina no papa ne din edi ya turo nyanyari wotimi ebo adwuma edi mo reporter me say kan na no pay eni say wa joining the former coach papa ne din edi Roberto Mancini e Saudi Arabia all corners wakoya assistant manager edi ama omaya ne din edi Saudi Arabia eni panyimpa ne din edi Roberto Mancini wonim say nche so na papa ne din edi Roberto Mancini or reason yedi from omaya ne din enso edi Italy as a national team head coach amene okasa idie e Saudi Arabia na panyimpa no wono enso atimi akwa amene okasa watimi abomoden afa brantia ne din edi ya turo nyanyari a all corner chese watimi akoboa na chese omopo adwuma edi ama Saudi Arabia national team na the latest update if we pa yedi ho nsem no etimi atudwa na no pa na yenwram na chese Africa Football League no wonim say so far yetimi abadu the grand finale the pan ultimate na adaje enipo so nyame adma reporter me say kan na no pa and it's a center referee panyimpa ne din edi Mahmoud Ali Mahmoud wono efrom ya ne din edi Sudan wono ene yetimi apa no say omra na chese nyame adma the pan ultimate the grand finale no panyimpa no entimi megina mfimfini na onkoto ayirem na bibia no entimi enya kama wonim say grand finale no Mama Lonely Sounders of South Africa and a club and din edi Work of Morocco and a di ekwa akobo ani nyame aduma we ni two teams womo enso etimi akwa akobo game na bibia enso etimi kama ni latest yensa ekanti panyimpa ne din edi Mahmoud Ali Mahmoud wono ena otimi akọ na South Africa Football League no wetimi akoto ayirem na bibia enso etimi kama eno latest update anano pay a free cap led by Dr. Patrick Mosepi wono enso camp by dia honsem no enso etimi atudwa na enya panyimpa no kwa na betimi awrem na chese wetimi akwa akoto ayirem ukopema ya de sesa game no VAR ebetimi aye adwuma na panyimpa obehwe na VAR no bibia timi aye kama no ni din enso eye Mustafa Gabel wono efri Algeria wono ene yetimi abodi din se onkoram na chese VAR ontoto nioma na bibia entimi enya kama eno latest update am say kan na no pia de honsem no enso etimi atudwa na bibia no enso etimi aye kama na still on Africa Football League no ensampi efri mu eba na ukopema de metini se enje anhwe akaf ebetimi de ne tabo e de abo club ani din enso de Ali Boboku no esanse ya so mu game etimi todwa against Mamelodi Sounders a semi final a second league Cairo Egypt no yes supporters no kodi aniamo ho sem yes omaya ne din ede club ani din Mamelodi Sounders womo players no na chese omo de water bottle na etutubo players no pro mu si akan yes no ntin ne Dr. Patrick Mosepi wone ka for ebetena entourage na any discipline committee no ebetimi asinkonwa no matimi ede asotwe enso atimi ede akoma Boboku na eno latest I mean say kan na no pay na Ali Hona no report I mean say kan so mu dependable striker Abrantia ne didi Anthony Modeste free Air France
Diametin sa hwa branch no betimi na party ways ni nyina ne se branch ande de Anthony Modesti yes boy no bepie mu no yes ne modem no enhyeda nkoye French ne beka sese na pa enkoye enu nti anhwa na branch no wo mo enso betimi na party ways yes o ma start kro mo hwe eye transfers no so betimi ahwe na chese ma kope new striker enso de na ba yes papa ne didi Marcel Kola watimi abomodin e de ato alimpanimfo anim sa branch ande de Anthony Modesti ne de wo mo ntimi inform ani nto branch no nkwa so eno kakra free alibo boko no wo mo camp ba ye de ho nsem no enso etimi atudwa enough on Africa na ye mepie ma my konkron Ghana na latest update ahodo everybody ban na no pay e wo my Ghana ni yamfa ho nsem entimi antudwa na obepie nyame adma Bet Power Premier League week 9 matches no enso etimi abaso na ukopie ma ya de se no ene game back etimi atudwa Carrera United ebetimi abo Accra House of Folk eno a game back etimi abaso e wa Aliu Mama Sports Stadium eno achi otena matches ahodo ebetimi agepene na chese etimi atudwa no yebenya Legon City se obo Medium Sporting Club Brekum Chelsea ebetimi abo FC Summertest 1996 eno achi Tanobo fakwan so iri pepre wo mo betena Eyesunyane Coronation Park no match in Nations FC yebenya Real Tamale United so obo Bechem United ewo Aliu Mama Sports Stadium Tamale ho na sa game no ebetimi atodwa Pando Heart of Lions ebetimi atena Hohoi Sports Stadium no match in club and Dino enso Adriana Stars FC Sasuna Gold Stars etimi abo Accra Lions eno achi yebenya Krobia Kumase Asante Kotoko so Montana Baba Yara Sports Stadium no match in Dreams FC from Theatre of Dreams no match me Ediabo ani we nyina no matches ahodo ebetimi atodwa ewo week 9 mu a yere ho nsem no etudwa na no pe wo Sompa 90.7 FM na bibia no enso etimi aye kama hye no so se nyame admo otena na no yebenya Great Olympics so mo twen so acheman FC a eno latest update eba na no pe dia ho nsem no etimi atudwa odwani show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook a ubon sampa fixtures ni nyina no systematic adaroma wo dia to screen so obon sade nhyehyɛ no enso esi akwa eno achi saso na wura Sompa TV on YouTube no edijam e ho no so betimi anu sade fixtures no eno enso betimi akona hye no so say two outstanding games bi etimi ekam eno ena report am say kan na no pay HS enche kra no panyimfo enso betimi edi date na ba nemom ma yenwura mo nsem from dia eba na no pay ene say club and din edi Carrera United women house of folk game no panyimpa ne din edi Andrews Awusi wono ene yetimi upon the din say onko officiate sa game no nyame yadom akwasiada na bibia no entimi enya kama assistant line 1 no Peter Donsa wono ene yetimi upon the din so onko assistant line 1 line 2 no Gabriel Boatin wono ene yetimi upon the din so ono so enko na chesa line 2 no onko bo adwuma na bibia no entimi enya kama enso na line 4 no enso enya akwakoye Foster Batterios wono ene yetimi enso aboni din a yere ho nsem no enso etimi atudwa ye na ehomra he ba ye bewram na chesa dia ka chiri ni na yetimi edi aba. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to